Рахмат. Урматтуу меймандар. Жеңген ушарды Ооба. чакырбайсызбы? Кел. Иниңизди чакыргандай келдиңиз. Кел. Кел жаным. Келиңиз. Жокпу? Келе жатат, все. Бул жакка өтөңүздөр. Келиңиз жеңген, өтөңүздөр. Так. Кел, Айсалкын. Чакырбайсызбы? Максаттан кийинки эле эң сулуу Айсалкын келди. Келиңиздер. Жеңген, бул жакка өтүп алыңыздар. Бул жакка өтүп алыңыздар. Ага. Капкешка тартылып келе бер да. Приятный болсын. Келіңіз. Жеңе. Бұл жаққа өтелесіздер. Аға. Айзын. Сен шындай сынау да? Дөйлі қойдасың. Сөт үшін өткен. Жаққа өтелесіздер, жеңе. Қанша қырасың? Өзім барайын ба? Қойма. Ал çıkmayız be. Geri. TikTok'ta popüler bolotsa satırız. Görüyorum. Rahmat. Neyse ayal erkek kişinin madaniyatını deydi. Ayal zatına жасаган мамилесинен билип койсо болот деп урматтуу меймандар. Кийинкиси. Найзима. Найзима. Досуңузду чакырганда жакындысыз го. О, жеңген. Келиңиз. Мына эң сулуу аял. Келчи билим. Жеңе келиңиздер. Рахмат. Бұл жаққа өте аласыздар. Орын аласыздар. Все, рахмат.